फीडबैक चैनल ना ताबीरिबसिंगबु इकाई खुमनजबगा लोइनना ngasi January gi tang kunmanga ingkumja lishing ani ga kunithoi leibak pokpo numit ki khomjin ba paw sandokjari ngarang kasar gi Lakhipur sub division gi manung chana leiba Tologram gi Royal Public Higher Secondary School da science based competition on model making, poster drawing, extempore speech idea competition Aryabhatta Science Center Binakandi block na sinduna chaichat asigi oina school asida pangthokre thauram aduda model making competition da team 18 na saruk yakhi poster drawing competition dana mahiroi kuntra ni thoi saruk yakhi extempore speech competition da mahiroi kunma thoi na saruk yakhi idea competition da mahiroi ahum na saruk yakhi thauram aduda chief guest oina K Birendra Singh retired headmaster Jogai Madura High School Pinakandi aduga athoi ba mithunglen oina Mojibur Rahman Chaudhary Range Forest Officer Lakhipur Range loinana S Brajachan Singh retired headmaster Baskandi High School Ranipur amasung Manidhan Singha principal M Dev Memorial Academy Binakandi Sailendra Kumar headmaster Choto Mamda Hindi High School Binakandi na Dais Tafam ki Chinglem laba thauram adugi mifam mapu Devi Prasad Pal Aryabhatta Science Center Binakandi block na president ki phamda leiteng ki the students to join such a competition. What is it? Again? Platelets, plasma, WBC, RBC. Blood of platelets की होना. Platelets अभी blood cell का फाइलिंग की पिपनी blood plasma की होगा. Blood plasma की होगा कि plasma blood ऐसी टमाटो group कैमरा blood ऐसी टमाटो group कैमरा ले maintain the land card and then dicer now group A B अगर तो group की actually here looking up down the group very like whether की A B अगर तो only O just because the universal blood donor की अदुगा blood donor की अदुगा group A B ऐसी ना universal resistance ने ngarang nungthil wairamda Lakhipur da Congress ki luchingbi ruminat ki lamjingda Lakhipur Congress Party ki miyoi kaya yauna lagliba paurasabha mikhalgi mikup nahum yengshinba laklam khre haukiba January gi tang 18 da Silchar gi Annapurna Ghat tagi mama macha chongthekhibi mama gi asiba hakchang phangle apikpa angang dugi hakchang di phangdri haukiba tang kunhumdoi da Masimpur amasung Badarpur gi marakta asiba hakchang ama tauduna leiba mafam dugi miyoi singna ukhi asiba hakchang adu Somarani Namasudragi hakchang oina identify tauki hairi police na ngasi phawda Somarani na maromdom sidokjabagi tangdang maram ama khangbangam haina pawasina makha tari Guwahati da laiba Shankardev Kala Khetra da pangthokiba thauram amada miyoi 18 da Assam Gaurav amasung Assam Saurabh mana piduna ikai khumnakhre khwaidagi awangba thaki mana Assam bhaiba phanglaba industrialist amasung philanthropist Ratan Tata Lakhidre adubu Assam gi miyam da irakpa chithi amada industrialist asina Assam gi miyam bu ikai khumnabaga loinana tawimal khangba uchari hairakre Village Authority Chairman Council VACC gi Village Tara Nithoi gi mahut sinduna Faitol gi Village Chief PM Thanga na haikibada Faitol segment tagi Sibilong Village Fauba National Highway number 37 gi bailen oinaba lambi chauthorakpada khun Tara Nithoi gi shokhiba lam amadi yum amasung property gi compensation matam kuina pibidabagi ngarang phamkiba mifamna lagliba January gi tang 19 ki midnight tagi hauna matam kaktana National Highway number 37 thingzalagani haina phongdorakli ningsing bayai January tang 15 phawgi manungda
पिफम थोप कंपेंसेशन पीदब तारबदी नेशनल हाईवे नंबर 37 दा मतम कक्तन बन कौरगनी अमदी नेशनल प्रोजेक्ट सिंगसु थिंगजिलगनी हाइना विलेज ऑथोरिटी डेवलपमेंट काउंसिल ना फोंदोखिबसु लैखरे हाइना पाव अशिना मखा तारी ngasi bongi matang da hai janing base national highway 37 si compensation matang da ikhoi hongchat chatharagani haina disi oisnu newspaper sing oisnu thagat matung oina masi su ikhoi meeting form naraga smaina lip nare masi national highway 37 khun trani thoi gi mahutta ena hai jabani Kuntrani toy si belong to Paitor Village si Pausina at 27 midnight dagi bon horagani haina hongjare karege maram no national highway 37 lane 37 double line se sahi mapan oikhre survey toraga dum pending oina thamraga hoji pau compensation pidebasi ekhoina thiraga government of Manipur cabinet approval lere ado matungoi na cabinet approval to basi date 23 December 2021 by chief secretary cabinet moi meeting form naraga approval to khre ado mutang da moi na dising on the rate compensation tha basi date 7 January 2022 da deputy secretary revenue government of Manipur na Disingon da thare haina red phangkhre hoji pau kadai da panlaga compensation pithok bra si athu matam da pithok trabadi date 27 midnight dagi ekhoina khongchat chatharani indefinite bonto ragani paitol to sibilong phau se haina ei ngasi khuntrani thoyi mahutta thongdre ngarang nungthil pung ani tabu matamda ziri ima maira paibi apun belup jimpal gi office da apunba manipuri kanba imalup amkil gi president oirambi ima fanjombom sakhi devina January tangkunhum doida khangudana lekhidabada jimpal JDO amadi kada gi members singa awaba phongdokpagi mifam ama phamkre awaba phongdokpagi mifam aduda leikhidrabagi mafam da ikai khumnabu utpa oina minute ani tumin leptuna awaba phongdokhi loinana imung manungi mioi singna nanghoriba awaba da susaruk yazari phongdokhi haina Ziri News Network na thadorakpa paw amana khanghalakli lakliba assembly mikhal gi damak Manipur da National People's Party की मीरेप ओगदब सिंगी मिंग लाउथोखरे पार्टी असिना केंद्र कुंदा मीरेप की लंबा तौननाबा कैंडिडेट सिंगी मिंग ngarang इलेक्शन मैनेजमेंट टीम नेशनल पीपल्स पार्टी मणिपुर की चेयरमैन युमनाम जॉय कुमार न खुयेक पिदुन थादोरप चेरोल अमना फोंदोरखरे लैबाक असिगी राज्य मंगादा मिखल की नुमित नक्सिलकपग लोइनना मिखल पांथोकदौरिबा राज्य सिंगदगी मिखल की अनौ अनौब लालोंगी पाव कया संदोरकली उत्तर प्रदेश की लिनन खुन की युमथों खुदिंदा फगलांग बीजेपी चंगबिरकुन हाइन ईदुन थंब थेंगनरे युम चतुना पार्टी की थौमिसिंगना भोट खोंबदा खुन असिगी खुंजासिंगना बीजेपी दी चंगबिरकुन हाइरखरे माइगई अमरोमदना राष्ट्रीय लोकदल चंगबिरउ जैन चौधरी जिंदाबाद हाइब वाफम सिंह ईदुन थमली हाइना पावगी लिखुन अमना हाइरी मीरत की सिवाल खास केंद्र दा भोट खोंब चटपदा बीजेपी की कैंडिडेट पुनुंग लंगदुना तानरकपगी थौदोकम थोखरे जात फुरुप नंगमना खुंदाब केंद्र असिदा फार्मर्स बिल की मायोक्ता लेपखिबगी प्रभाव ngasisu केंद्र असिदा तादुना लैरि हाइना पाव असिना मखा तारी फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चामा कुनमंगा सुबह बर्थ एनिवर्सरी मणिपुर लेंगा की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सिंधुना INA मेमोरियल कॉम्प्लेक्स मोइरांगदा पांथोखरे तरानिथोई सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल नक्सल लकपक लोइनना तोंगान बा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी सिंगदा मयाई काबा चिंजाक सिजिनबगी चांग वांखलकपा अमसुंग मसिना मरम ओइरगा खतना चाइनबा थौदोक कया थोलकपा मिसिमिना फावबा यावरकपा असिगी मायोक्ता मियामदा अवेयरनेस पिदुना वाखल ताहन्नबा पांदमदा कोalition against drugs and alcohol कादाना इलेक्शन दा मयाई काबा चिंजाक पाक्सना थिंगनबा मियाम की थौदांग हाइबा अखनबा कैंपेन अमा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी सिंगदा
ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ YCCIC ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ नुपा मचागी टीम 12 ग्रुप 3 अमदी नुपी मचागी टीम 6 ग्रुप 2 खाइदुना चटलिबा था असिगी तांग 13 तगी हौदुना 10 सुबा युमनाम रासमनी मेमोरियल इनवाइटेशन अंडर 15 बॉयज अमदी अंडर 17 गर्ल्स कैश प्राइज हॉकी टूर्नामेंट लोइसिनख्रे। पाउ लोइजरे ताबिरिबसिंगबो अमुका हन्ना फीडबैक चैनल ना इकाई खुमनजरी।